tugendeye ku byasabwa byose ngo ahantu hitwa Ikiyaga, ubwo twabara ko ku isi hose hari ibiyaga birenga miliyoni 304. Ni imibare yashyizwe ahagaragara n'urubuga rukurikiranira hafi ndetse rugakora ubushakashatsi bwimbitse ku biyaga, ni Lake Scientist. Ibyinshi muri ibi biyaga bigiye biherereye ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Byumve neza ko kugeza ubu nta muntu uzi neza umubare w'ibiyaga biri mu bihugu nka Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abagereranya bavuga ko Canada hari ibiyaga birenga miliyoni 2, naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakaba hari ibirenga miliyoni 3. Ibindi bihugu bigiye bifite umubare munini w'ibiyaga ni nka Switzerland ifite ibiyaga 7,000 ku buso bwa kilometero kare 218, ndetse na Finland ifite ibiyaga birenga 60,000 ku buso bwa kilometero kare 100 gusa. Uburusiya nabwo bugaragara kuri uru rutonde nk'igihugu gifite ibiyaga birenga 201 byose. Nyamara ku mugabane wirabura Afrika ho nta biyaga byinshi bihagaragara. Ubyumve neza ko bitarenze 677, kandi nabwo muri byo ibisaga 130 biri mu gihugu kimwe gusa, hano hirya muri Uganda. Ese wari uzi ko ibiyaga aricyo kintu cya mbere gisurwa n'abantu benshi buri mwaka ku isi hose? Kugeza ubu byibura hari umubare munini w'ibiyaga bisurwa n'abarenga miliyoni 1 buri mwaka, birimo nk'ikiyaga cya Chomo mu Butaliyani, icyo mu Burusiya cyitwa Baikal, ndetse n'icyo ku mugabane wa Afrika Victoria. Ibi byose ni ibiyaga bisurwa n'abantu byibura barenga miliyoni 1 gusa, ariko nta gitangaza kibirimo kuko ibiyaga byose biri kuri uyu mubumbe dutuye bisurwa n'ababarirwa hagati ya miliyoni 500 ndetse na miliyari. Byibura hafi umuntu umwe mu bantu 8 buri mwaka ajya kuri amafaranga ku biyaga, mu biyaga ndetse no hafi y'ibyo biyaga. Gusa ariko mu bajyayo bose abasaga 233 nibo babasha kuvayo bagihumeka umwuka w'abazima. Bose bapfira muri ibi biyaga, harimo abarenga 4,000 bapfira mu mazi agize Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Hari ibiyaga bisaba kubyitondera ku kigero kirenze cyo hejuru, utabikora bikakubyarira imbwa y'inyirukansi, birimo ibirenga 50 biherereye munsi gato y'ibirunga biba byaruka akanya kariko kose. Hari ibiyaga 10 byose bibitse za gaze zaremeye kurimbura burundu, byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afrika, naho ibamo inyamaswa zitagirana imishyikirano n'abantu byo bibarirwa mu magana menshi cyane. Hari n'ibindi biyaga byinshi biba bifite uburebure budasanzwe ku buryo iruhamyemo umurambo wawe boneka byibura nka nyuma y'imyaka 50. Ubwo ni igihe habonetse ibindi bikoresho bidasanzwe mu gushakisha ibintu mu ndiba z'ibiyaga ndetse n'inyanja. Si ibyo gusa kuko hari n'amaduzeni menshi cyane z'ibiyaga twafashe ubwacu maze tukabihindura ububiko bw'uburozi bushwanyaguza umubiri w'ikinyabuzima cyose ngo ngwino urore. Ni ibiyaga tumenamo imyanda iva mu nganda zirimo izikora intwaro zirasa imyuka y'uburozi, ndetse n'amalaboratoire akorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti ndetse n'ibyorezo. Ubwo rero ndizera nyuma y'ibi byose maze kumenya neza ko ibiyaga atari paradizo gusa, ahubwo ari n'amarembo ya bugufi yabasha kukwinjiza mu isi iri munsi y'isi nzima twe dutuye, cyane cyane nk'ibiyaga biri muri iki kiganiro. Ni urutonde rw'ibiyaga bimeze nk'ibingi bimaze kuvuga haruguru. Muri byo harimo n'ikiyaga cyane iwacu mu Rwanda. Murakaza neza mu biyaga 11 bya mbere bipfiramo abantu benshi buri mwaka, cyangwa se bifite ubushobozi bwo kwica abantu benshi buri mwaka. Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ikiyaga cya Karachi mu Burusiya nicyo dusanga ku mwanya wa mbere. Iki nicyo kiyaga cya mbere cy'ikimoteri, ari byo bituma cyitwa icyo kwitonderwa bikomeye cyane. Aha ni ahantu umuntu wari wese atakwifuza kujya cyangwa kujya hafi yacyo, kubera ko ni ahantu hajugunywaga imyanda yose ikomoka ku ngufu kirimbuzi. Guhera mu myaka yo mu 1950 ubwo Uburusiya bwakoraga intwaro zidasanzwe z'intambara za kirimbuzi. Nyuma y'imyaka irenga 70 rero hajugunywa imyanda, byatumye iki kiyaga ubwacyo kiba igisasu kirimbuzi. Ibaze ko guhagarara ku nkombe z'iki kiyaga umunota umwe gusa ushobora kuhakura indwara izakuzahaza mpaka iguhitanye. Wibeshye ugatinda isaha imwe rero nta bwirinzi ufite, uhita witura hasi niwongere guhaguruka, ako kanya ugahita upfa. Ikiza gihaye cyonyine nuko nta muntu n'umwe wemerewe kujya muri iki kiyaga kereka wahawe uruhushya, kandi nabwo rumwe ruturuka mu birindiro bya gisirikare, special permission. Ikiyaga cya Lake Crystal muri Tibet nicyo dusanga ku mwanya wa kabiri. Mu kuvuga iki kiyaga rero cya Lake Crystal, ntitwakwibagirwa kongera ikindi kiyaga bituranye cyitwa Manasolvar, kuko bisa nkaho kuba byegeranye ari nk'uruhurirane rw'umucyo ndetse n'umwijima. Ndabisobanura gutya: ikiyaga cya Manasolvar gifite amazi meza cyane ndetse kinacumbikiye amafi y'agatangaza abereye ijisho, ku buryo abatuye hafi y'aya mazi bayafata nk'imana ikomeye cyane bahawe n'ibigirwamana byabo. Ariko ku kiyaga cya Lake Crystal
cyo kigizwe n'umunyu gusa. Byumve neza ko nta nyamaswa n'imwe yabasha kuba cyangwa kurokoka uyu munyu, bivuze ko rero nta n'agasimba na gato kari muri aya mazi. Ibaze ko abatuye hafi y'iki kiyaga bagifata nk'uburozi budasanzwe kandi bumwe bukarishye cyane. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikiyaga Kibira cyangwa se Boiling Lake muri Dominica. Izina ry'iki kiyaga ryagisobanura neza cyane rwose, nta kwibeshya na gato kabayeho. Iki kiyaga giherereye muri parike ya Manatura Python. Iki kiyaga ni gisanzwe, ibaze ko kijya gishyuha kikatura kikageza ku bushyuhe bwa °C 92 cyangwa se °F 197. Ubu ni ubushyuhe bukubye inshuro hafi 3 zose ubushyuhe busanzwe twabasha kubamo twebwe nk'ibiremwa muntu. Ibaze nawe ko aya mazi yajya ashyuha akagera n'aho atangira kubira ubwayo. Gusa ariko ibi ntago bihoraho, hari n'igihe aba ameze nk'andi mazi yose y'ibindi biyaga akonje. Iki gihe haba hagaragara neza cyane rwose, ndetse abantu babemerewe kuba wahasura. Mvuze gusura kuko kogamo ntibyemewe, kuko kwisanga hagati muri aya mazi buri mu byago bikomeye cyane yo kuba wapfa akanya kariko kose, kuko arashyuha katura n'umwotsi ukaza. Ku mwanya wa kane turasanga ikiyaga cya Natron hano hirya muri Tanzania. Iki nicyo kiyaga kigaragara mu buryo budasanzwe kandi buteye ubwoba kurenza ibindi byose kuri iyi si nzima dutuye. Byonyine iyo kirebeye hejuru ubona mu ndiba yacyo harimo ikintu kidasanzwe kandi kidasobanutse. Amazi agize iki kiyaga kandi arashyuha katura akagera ku bushyuhe bwa °C 49. Iki kiyaga iyo cyitegereje ubona ari umutukutuku. Uwo mutuku rero ni umunyu, byumvikane ko ayatari ndetse atanagerageza kuba amazi meza. Ubyumve neza ko harimo pH level igera ku 10.5. Ubwo abahanga mu bijyanye n'ubutabire chemistry ubwo bahise babyumva neza ko nta kinyabuzima cyabasha kuba muri aya mazi. Ibaze ko niyo ukoze kuri aya mazi uko wiboneye uhita ubabuka bitewe n'uburyo bikozemo, kuko utindijemo ikiganza cyawe kivamo kimeze nk'ikivuye ku cyokezo. Ushobora kubyumva nk'ibikabyo, ariko hari amafoto twagiye dufata yo kuri iki kirwa agaragaza amagufa y'inyamaswa ziganjemo inyoni zashongeshejwe bikomeye n'aya mazi. Ibi ntibisaba ngo ujye muri aya mazi, kuko no kuyegera mu kanya nk'ako kubipa uhita wuma. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikiyaga cya Horseshoe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka California. Iki kiyaga kizengurutswe n'ibimera byiza cyane bibereye ijisho, byiganjemo ibiti birebire by'inganzamarumbu. Aho kiri rero naho hahoze ibiti, ariko byaje kwangirika mu binyejana byinshi bishize hahinduka ikiyaga. Aha rero nkubwira ni kimwe mu biyaga bya mbere byoroshye ko umuntu yapfiramo mu buryo bworoshye kandi bwihuse cyane rwose. Ubyumve neza ko cyuzuye umwuka wa carbon dioxide urenze uri ku rwego rwo hejuru. Ibaze ko kizengurutswe n'amaduzeni menshi cyane aburira buri wese wagerageza kucyegera, kuko iyo urenze kuri aya mabwiriza ukegera hafi y'iki kiyaga umwuka wo guhumeka utangira kugushirana ukisekura hasi nk'igitumba. Ubwo rero ntiwongera kwihagurutsa. Ikiza rero ntuzigere utekereza kwegera cyangwa kwitembereza hafi y'iki kiyaga. Ikiyaga cya Nyos muri Cameroon. Iki nicyo kiyaga cya gatatu ku isi hose mu biyaga by'ibiturika bihari kugeza ubu. Ibindi bibiri bimeze nkacyo harimo icyitwa Manon cyo muri Cameroon n'ubundi, ndetse n'ikiyaga cya Kivu kiri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uretse gato harya mu kanya mvuga ngo iki kiyaga ni igiturika, umenye icyo nshatse kuvuga. Ibiyaga biraturika, yego, ariko ntago biturika nk'ibibombe ngo ubone umwotsi n'ibishashi by'imiriro hejuru. Icyo mba mvuze ni gaze ya carbon dioxide biri mu ndiba z'ibi biyaga. Iyi gaze ni mbi, irica ikarimbura burundu byonyine, kandi n'umutingito muto cyane ushobora kuba waba imbarutso y'iri turika. Kangusubiza inyuma gato ku itariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu 1986. Iki gihe ikiyaga cyarutse toni ziri hagati y'ibihumbi 100 ndetse n'ibihumbi 300 bya gaze ya carbon dioxide. Iyi myuka yarazamutse igera mu kirere yikoramo ikimeze nk'igicu, ariko gitangira gusabagira hafi aho kandi ku muvuduko udasanzwe. Iyi myuka yagendaga ku muvuduko wa kilometero 100 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa, ni ukuvuga metero 28 mu isegonda rimwe gusa. Mu kanya nk'ako guhumbya imyuka ihumanye yari imaze kugera muri kilometero 25 uturutse aho iki kiyaga cyari kiri. Abaturage 1746 bahumetse imyuka bahise bapfa ku kanya, ndetse hanapfiramo n'inyamaswa bari boroye zisaga 3500. Ngiye impamvu mu myaka yo muri 2000 leta ya Cameroon yashyizeho systeme zigezweho zibasha kugumisha imyuka hasi mu ndiba y'iki kiyaga. Gusa ariko cyo twakwita nk'inkuta z'iyi systeme ndetse n'inkuta zitagaragara zibuza imyuka kuzamuka zisa nk'izatangiye gusatagurika. N'ubundi rero akanya kariko kose iki kiyaga cyakongera kigatungurana kikivugana abandi ibihumbi byinshi cyane bitabarika.
Ikiyaga cya Ozarks muri leta ya Missouri, leta zunze ubumwe za Amerika. Iki kiyaga giherereye hagati muri leta ya Missouri, kikaba kibitse amabanga y'umwijima yiganjemo uburozi bukarishye. Nubwo iki kiyaga gisurwa na ba mukerarugendo benshi b'Abanyamerika ndetse na benshi cyane baturuka hirya no hino ku isi hose, iki kiyaga kinacumbikiye amabagiteri menshi cyane, ku buryo koga muri aya mazi inshuro imwe gusa uhita urwara indwara ikakuzahaza ku buryo yanaguhitana. Ubyumve neza ko duce hafi ya twose tw'iki kiyaga aho abantu babasha kogera hose hamaze gufungwa kubera iki kibazo. Ibi rero ahanini biterwa n'amazi yanduye ava mu nganda maze agahita yivanga n'iki kiyaga. Izi bagiteri ziri muri aya mazi ubyumve neza yuko iyo zibashije kwinjira mu mubiri cyane cyane w'umuntu ziramuhitana rwose. Ku mwanya wa 8 turasanga ikiyaga cya Michigan muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iki ni kimwe mu biyaga binini cyane mu biherereye ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Ni ikiyaga cya Michigan cyabaye kimenywa bose dore ko amafoto yacyo naho utasanga cyane cyane ku ma-studio z'amateleviziyo ndetse n'ibindi bitangazamakuru. Gusa ariko iki kiyaga ntigitekanye nk'uko kigaragara n'ubwiza budasanzwe mu ifoto, bitewe n'umuyaga buri hagati muri aya mazi wihuta kandi ufite imbaraga nyinshi cyane. Ni imbaraga zisunika uri muri aya mazi zikamwihutisha kandi zikagenda zimucurika zimwerekeza hafi mu ndiba y'iki kiyaga. Gusa ariko ibi nabyo ntabwo bihoraho. Ibi ni ibintu bikunda kuba mu kwezi kwa 10 ndetse n'ukwezi kwa 11. Gupanga kurira amafaranga rero ku mucanga w'iki kiyaga cyane cyane muri amezi maze kuvuga haruguru bumeze nk'uyigemuye ku rupfu rwose nta gushidikanya. Ku mwanya wa 9 turasanga ikiyaga cya Kivu kiri mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muribuka mu kanya ko nigeze kuvuga iki kiyaga nkababwira yuko kibarirwa mu biyaga by'ibiturika. Ndakeka nababwiye utuntu duke cyane kuri iki kiyaga ku buryo ushobora kwishuka ukakigereranya na cya kindi navuze haruguru cyitwa Nyos, ugakeka ko binganya ubushobozi. Reka waba wishutse cyane. Iki kiyaga cy'igiturika cya Kivu nicyo kiyaga cyo muri ubu bwoko kinini cyane ku isi hose, gitandukanye ariko na bya bindi bibiri navuze haruguru byo muri Morocco bibitse gas ya carbon dioxide. Ibiri muri iki kiyaga cya Kivu byo rwose ubyumvishe uhita wumva biriya biyaga byabanje haruguru byose bimeze nka paradiso. Ibaze nawe ko indiba y'iki kiyaga cya Kivu harimo gaz metane ingana na metero cube miliyari 55 nyagasani. Ibi byo birenze ibiteye ubwoba. Igihangayikishije nuko imbarutso yabyo ishobora kuba n'umutingito muto cyane rwose. Iyi gaze yahita isesekara hejuru igatwika burundu icyo yasanga cyose kikaba umuyonga. Iyi myuka yihuye n'umuriro niyo waba muke cyane, kigaragara cyonyine ni umuriro ugurumana waka nk'itanura usa nka wa wundi uzajugunywamo abanyabyaha ku munsi w'imperuka. Ikiyaga cya Champlain, Vermont muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iki kiyaga ureba ni uruhurirane rw'uburozi biturika ndetse n'ubushyuhe ndengakamere. Gusa ariko ibi nibyo bituma kujyaho bitemewe kuko iki kiyaga kibitse amagana cyangwa se ibihumbi byinshi cyane by'ibinyabuzima bito cyane byitwa lampreys. Lampreys ni udukoko dutoya cyane dutungwa n'amaraso tunyunyuza mu mubiri y'ibindi binyabuzima cyane cyane ikiremwa muntu. Aka rero yari kamwe ku kuboko kwawe karakunyunyuza mpaka uzungereye ukisekura hasi. Ibaze rero tubaye twinshi ku kuboko kwawe tukagukorera ikintu runaka. Niba umubu gukoraho ugahita urwara ngaho ibaze tudukoko rwose tukugezeho. Ku mwanya wa 11 turasanga ikiyaga cya Victoria muri Afurika y'Iburasirazuba. Ni ikiyaga ahanini kiri muri Tanzania, Uganda ndetse n'agace gato kangana na 3% kari muri Kenya. Ni ikiyaga gifatwa nk'ikinyamahoro ndetse n'abatuye isi bose bumva bagitembera. Ariko iki nicyo kiyaga kibi cyane kurenza ibindi byose biri kuri uyu mubumbe dutuye. Impamvu nuko ikirere cyaho gihinduka kikikubakuba mu munota umwe gusa kikaba cyarakaye kandi nikijya giteguza byibura ngo abakirimo babone guhunga ibyo byago bikomeye baba bagiye guhura nabyo. Ibi nkubwira ubishyire ku rugero biriho nyamuneka kuko n'abasare basaziye muri aya mazi nabo ntibarasobanukirwa neza uburyo bwo gupima iki kirere. Bivuze ko urugendo ruto rwose wagirira muri aya mazi ubumeze nk'uri gukina n'urupfu. Nunabigerageza uzaba witeguye neza yuko uzahabwa bikomeye n'imihengeri, imiyaga y'inyembaraga ikubita impande zose ndetse n'ibindi byinshi cyane byose bihuriye ku kuba bifite ububasha bwo kuruhamisha amato agacura amapaka ku ndiba y'ikiyaga cyangwa inyanja. Uramutse nawe rero uri umwe mu bantu bakunda kurira ipinda ryabo hafi y'amazi cyangwa se ukarira umufungo mu bwato, ukaba waratembereye ku kiyaga runaka ugasanga nacyo cyujuje ibisabwa byose ngo kigaragare kuri urutonde twakoze, watubwira unyuze muri comment kugira ngo hatazagira ugerageza kurugwamo harwita ikiziba. Mbifurije amahirwe masa abazajya gutemberera kuri ibi biyaga navuze haruguru. Uramutse wakunze iki kiganiro kandi wagisangiza inshuti zawe, ushobora no kudukurikirana unyuze ku rubuga rwa TikTok ni Aime Christian 01.
Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho utaha.